Ripen ke thak apieri kapachi hungjia phan langhin along handloom mela kibi kapang cheng. Harughat along karen anu jokke krep chainong jon trok kana hok. Jorhat along bike accident pe inut karbia risokiti. Morning news along pen katu ko vei phanda karton pachiriglo nonar juponi thab biotang ton pen ripen ke thak ke phir aperi hai hoi ke phir ke thak abang phiatum aning ke parung lapen warsai ki pj phanpura theory ni phai inkora troxy arni pen langhin pathua klam along national handloom expo pangcheng pontanglo Bodoland Regional Apex Weavers and Artisan Limited THEC pen BRAWAD pen ke padula pen a expo along Bharat Sarkar Handloom and Textiles Ministry atumda chirap chitodun jangmi ni phai serkep arni an ke dujila so expo Karbiang long autonomous council em Torendra Brahma phansi pangpu pontoy expo executive hini apiari nangjiputa tirikamatum aning chepatherinti Langhin to আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে লাংহিঙত যিখিনি বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি আছে তেখেতলোকে আগৰ পৰাই নিজৰ ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছৰ ওপৰত বহুত জোৰ দি আহিছে আৰু তেখেতলোকে ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছ নিজে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেই অনুসাৰে আজি ইয়াত যেটো এক্সিবিশন হ'বলৈ গৈ আছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াত এই এক্সিবিশনটো খুব ধুনীয়াকৈ চলিব আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত ৰাইজে উপকৃত হ'ব বহুত বস্তু শিকিব পাৰিব Harukhat subdivision dikhol pani arong along therini phai inkora near cap arni karen anujok ke krebajok hidialong kachopana chainong jot trok kithi Harukhat subdivision angkang dikhol pani arong along karen anujok ke krebajok hidialong bab kachopan bom achainong jon trok aphan karen ingse bok pusi Harukhat penili tuma pherang ke kat news aphan birtarang pali karen asai kama chokomaratum amethang arpu aphan kapang khria joining jon trok achainong nahok nang lopusi ning duk chipirinti মানে মৰিলে আপোনাৰ বিদ্যুৎ তাৰত বিজুতি ঘটি পেলাই ছটা গৰু ঢুকালে এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত আমি প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা মান ধৰি আমি তেখেতসকলক জনোৱা হ'ল 1.5 ঘণ্টা হ'ল জনোৱা বৰ্তমানটো আহি পোৱাহি নাই কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ গাঁৱৰ যিবিলাক বেনিফিচিয়াৰী মানে মানুহ জনসাধাৰণ আছে এমাহ বিল নিদিলে তেখেতসকলে আহি কাটি দিয়ে কিন্তু এতিয়া যে গৰু মৰি গ'ল এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আহি পোৱা নাই কাৰণটো কি তেখেতসকলে এনেকৈ চলাই থাকিব বুলি ভাবিছে নেকি যে এতিয়া গৰু নহয় যদি মানুহ মৰিলে ইয়াৰ ভৰণ পোষণটো কোনে দিলে হয় এতিয়া যেন এই ছটা গৰু মৰিলে এই মৰা গৰুকেইটা তেখেতসকলে ভৰণ পোষণ দিব নেকি Bokojan Police Station ke Parwang Kang Rong Pangbong Dilajon along Amekar Risok Kroasopo Sanjit Kro Arta Cleaner Cap Therini Phaingora Troxy Ajo Apor Jorhat along Bike Kachin Koyajok Tilotlo Birta Kachinidun Atenke Sanjit Kroabak Jorhat JB College along si first year Angdeng Charlidun Bompusi Chinidun Birta Ketok Apor Hut Anke Kopi Koposon Pensi Kiti Longloni Klardagalam Longdun Delang Athema Ajo Apor Matsi Kethekdun Long Bangawi Non-Jorhat Police atum kititang abang arpum cipare dengsi postmortem asai denglo la office hema sora tumapan abang arpum hodai jiputa biota ribdun long non malam sopor pandina parman biota mingto ponik sina Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Difu Karbiang Long. Atur kimi
Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Oi lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimchi phansi ji tham bomlo. Nongi pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahalamen asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo piputhot bir dalong bangthulo ingdeng phokebra hini karbi lamet amai amhang ke thek arni thereni pha ingora troxy arni dongmokak aropen lamet arani katalon dunam birta katni sasai hemalong birta nangni jaimek ateng pen ada porphai sirkebra achitim apor malong pen song alama ingthur ponsi narlusuni lamet jaimek patopon dongmokak karbi lamet amai aro amai pusar khoye singingti chunbangsar borsing kro chabangsar prophat teron lapet karbi lamet amai tirika amai klembang phu lamet Sar Joy Singh Rong Pietup Chutong Dunsi My RD Dota Pen Patun Pon Anparta Jir Kripli Ahir Jir Hirsi Pen An Lam Jirta Kachithan Pon Padopusi Birta Long Dipurong Supialong Kido Executive Engineer Agriculture Karbianglong Division Asai Hemalong Theri Nipai Inkora Near Cap Arni Bangthom Gebra Ketomateran Mati Self Group Atumapan Ador Kimi Pen Power Tiller Ihumhum Akirap Kipajir Pon EM amorsing tisu cepahem pu amaya long CM tuliram rohang arideng pensi power tiller awar cycle long aterang aphan keron pangcheng alangli power tiller keron alamjir along kedoan a constituency aphan ta tractor ihum ron ponji pusi pachata maya long chairman horan singh be deputy chairman pen chenglok pen an EM MAC agriculture sai kam engineer ram singh hanse saipu mohez rai bongsi pen chenglok pen an kethege dingatum chetong dun সাবসিডি জৰিয়তে আমি পাৱাৰ টিলাৰ দিয়া হৈছে Adaba birta bangila panskang ton poniklo domi thakme kurwang thu